ndi vhodokotela Mulalo Mutoti aka Bamba Muphandi vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Balwa News. Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Mutshudeni o ṱhaphudzaho pfunzo dzawe dza zwa vhudokotela Jeju ubva Yunivesithi ya Vaasa kha ḽa Finland uri vhashumisi vha tea u shumisa AI sa mushumisani. U ya nga Dokotela Zhu, tshumelo dza AI dzi fanaho na ChatGPT na Gemini dzi nga thusa vhashumi uri vha shanduke na tshifhinga. Zwi tshe zwo ralo, vhunzhi ha vhashumi vha kha ḓi vheledziswa nga u xelelwa ha vhulangi kana u sa vha na mushumo musi zwishumiswa zwa AI zwi tshi khou phaḓalala mishumoni. Ngudo i dovha hafhu ya sumbedza uri u sa shaya fulufhelo ndi zwa ndeme u vhona arali AI i tshi thusa kana u vhaisa vhashumi na zwiimiswa. Vhana vhane vha ḽesa zwiḽiwa zwo ḓalesaho mapfhura na swigiri vha nga vha na thaidzo ya tshanduko ya vhuluvhi lwa tshifhinga tshilapfu. U ya nga ngudo ntswa, zwiḽiwa zwi si na mutakalo zwi a khakhisa nḓila ine vhuluvhi ha langa u pfa nḓala. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga University College Cork kha ḽa Ireland yo anḓadzwa kha dzhenala ya Nature Communications. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Bellrun Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Bellrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Bellrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.